Mina ngiwumagwala wakamthethwa CEO yeBelas. La Steve Papa, ivorsi inyama. Uma uzizwa ukuthi ufuna ukuhamba nako bakhavela kahle kuhloniphekile kuhle. Sisukubonga neteam yeBelazi. Igama lami nguSifiso Ngwadlamini. Singasinde ukudla kusuka emakhaya. Ngumathethu ndike bicycle bathi uScopo drive ukhale umtshelo wakhe umfana wakhona la nje kwamaphumo la sikhona nje manje seKhenana ngumkhokheli wasembusweni ePine Town umasokhela Manqele ekhetho kuhle Thempe Nosipho Anene ngihamngenyulezi ethandazani Thempeli Masokhela Mahlobo Nqalabutho Thempeli Umaqhamani wakaKhumalo igama lami nguThembeka wakamdlalo sengi ngumathethu ndike bicycle bathi uScopo drive ukhale umtshelo wakhe umfana wakhona la nje kwamaphumo la sikhona nje manje seKhenana kahle kamnandi kakhulu umhlangano ke waphuma ebuhlene ngomhla ka3 ukhishwa Unyazi lezulu la ukhipha kamnandi kakhulu la fika lapha ke entabeni eKhenana sesihlalile khona amasonto amathathu ngesonto lesibili kwafika isilo saKwaZulu safika lapha sizonyazeni ngithi amehlo akaphathelane Unyazi lezulu ligila izimanga la eKhenana. Mhlokolo zayiqantu sibathinyela abakhangezwe silwini bawubonga emhlabeni sifuba sineqapho ingungumba nenenungu emlonyeni emkuhle wazathunuka uDavid Mabuza kwabakhongolo se abangaqabenga ingqola wayikhona sasanyathelana inkumbi zabantu phezulu kweKhenana ehlase echwayizisa ubuhlobo uphethe ubombana nomqala juba siyeza phindene nezonyasa enyokweni ukubuzela isigodlo sanjengeke
Igama lami benziwa kaCebekhulu empangeni obuka kumshumayelo uzungu ekulunga emthempeli. Ngihlala eGoli ngiphethe isandanezwe namhlanje ngizoxhawula intombi yangapha emzimkhulu. Kwenzeke kahle konke ayisibongile. Yakwazi ibomvu inkosazana. Igama lami nguNongelo Cebekhulu. Bengiphethele umfethu ezocela. Ubuyovume ehlahleni kwagogo ayikhombisa iqemile qopha mlande sikume sesigodlo kwelamaqadi igodlo zagcina itshe esanqizo ngozipho uma kade xaxaba yaphindelela njengesulu amaloyo asingqoba basavume ekhaya lethu basibelela ngasona amakhanda enyokeni kusondeleni kamfundisi uShembe eseGoli impi eqhatha ucelana isikhakhane wesoleswe magagamela uxaze ngokusola iSodom hlaba ugebele Gomora umsona kaphaphathi njengosopolitiki abanyathela isiminya ngokuncenga amavoti. Sizela emzini wakwaKhubisa siyigroup ubumbano. Ubumbano ke inhlanganisela yamakhosikazi amathempeli maningi. Sisekelane uma sinemicimbi yokujabula noma sinezifo noma sokhalisana. Umshumayeli nomkhokheli nebandla laseqala kahle siyabamukela abantwana benabasho Unyazi lwezulu bese ke emveni kwenkonzo yasemini sekungena ndikimba yendaba okuyi back to school bangaphezulu kwekhulu ukuthi bathole ukumukela izicathulo zesikole amathafisi. Ngiyayithanda futhi ngizoyidweba mina ithathu akuyona ithathu ibhinqa lelithi ithathu wasemakhaya usefika la eThekwini usezodidiswa yilabantu abafika ngizoyidweba mina ithathu ngathi ngithi ngiyamkhuza wangibhlokha same time bosisi bafowethu bodadewethu ngeke singanikhuzi akubuyeki ngiphambe nje. Project ethinta inkosi yamaNazaretha Unyazi lwezulu kodwa sibe sesithola ke umndeni wakahlambisa la emaphephetheni okuwona esiwonileyo ukuthi no isimo sakhona sempilo sibi kakhulu.
awathethelele baba thake selvethe izulu emhlaba uwewedwa owehle emazulwini osoba umuntu ebantwini badla bagalela ukhozi olumaphi